Ngiyasebenzisa abazalwane beqhubeke ngiyacela ningixolele egameni likaJesu Kristu inkosi. Lizwa izwi lakhe, lazi lona, yalilalela lilalela laphe thanda khona. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela baba umpostoli, umama umpostoli egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela ibandla likaKristu lonke, uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ngisasho lomhlabeleli ukuthi ngiyalizwa izwi lakhe. Amen bangcwele. Okhulumayo uDodo wakwabiyela wamhlaba uyalingana egameni lenkosi yethu uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele ngingene ekhaya lezwi 2023 wamhla 1 May. Ngayilalela inkonzo ngamhla wamamfundisi engikhonza naye. Amen bangcwele. Waqala baba uNkulunkulu wakhuluma ngazabalaza. Amen bangcwele. Wakhuluma ubaba uNkulunkulu ngazabalaza. Mhlawumbe nenhlahla wena ola entabeni ngoba uthe uma ngabe usula ukhonza khona wezwe ukuthi angisathanda ukukhonza la sengiyashintsha. Amen bangcwele. Kodwa mina ngithole sengisentabeni ngangakaze ngicabanga ukuthi ngisentabeni. Ngangitshela ukuthi ngizokuphila ubungcwele ngila kade ngikhonza khona. Amen bangcwele. Kodwa baba uNkulunkulu ubone isidingo ukuthi kumele ngisuke la ngikhona ngize entabeni. Sengiholwa ubaba umpostoli noma umpostoli egameni lenkosi yethu uJesu Kristu uyinkosi. Abanga iprocess elula bazalwane. Kuye kwathi uma singena emkhosini ka 14 days ngathi kushuthi ubaba uNkulunkulu uye wabheka mina ukuthi iprocess yami izoba yinde. Amen bangcwele. Ngiyafisa nje bazalwane ukuthi ngimbonge kakhulu baba umpostoli ukuthi uma ngabe ekhuluma yena suye ekhuluma nesizwe sonke, kodwa baba uNkulunkulu suye kukhona umuntu akhuluma naye ngaleso sikhathi. Amen bangcwele. Wake wakhuluma ngelinye ilanga kade ngiphuphile ngenyuka intaba enoma ngibuka le ntaba imi njenge-emblem yala ekhaya. Amen bangcwele. Ngathula kwakulast June ngathula ngathi futhi engizele ngitshela baba umpostoli. Amen bangcwele. Wathi ngakusasa wavele wakhuluma wathi nje siyabazi laba abaphupha intaba sesiyazi ukuthi baphethe entabeni. Amen bangcwele. Ngabona ukuthi awunkosi yami kushuthi ngiyakhona ke. Bazalwane ukuthi nasibi kumkhosi ka 14 days. Ngabona ukuthi baba umfundisi kade ngiphethe ngamcela ukuthi ngicela ukumbona benomama. Ngahamba ngayakubona. Inhlambuluko yami iqale ngisekhaya ngayidlulisa kubaba sekhaya. Wathi angizukuba nogoqo endleleni yakho. Umuntu akakhonze la inkosi imbizele khona. Amen bangcwele. Ufazi bambude kodwa ngizobenza befushane. Ngahamba ngayakubaba umfundisi ngasho ukuthi inhlambuluko yami ayisiyo imfihlo ngiyacela beze nomama bobabili ngihlambulule kubona. Amen bangcwele. Ngayidlulisa inhlambuluko yami ngasho ukuthi sengihlalile sengicishe ngaqeda unyaka uNkulunkulu ekhulumile ukuthi angiphume la usengibizela entabeni yendlu kaJehova. Amen bangcwele. Ngihlalile bazalwane sekuthi noma ngabe ngifikile ngizwe ukuthi khona la kushoda khona. Amen bangcwele. Kodwa ke ubaba uNkulunkulu emuhle wangipha amandla. Bazalwane nala engisuka khona angeqile ngiyaziwa ukuthi angisekho khona. Sengisentabeni yendlu kaJehova kuyabonelwa. Amen bangcwele. Abangalula bazalwane nakubona kuye kwasinda kodwa kwabusa into ethi kimi angibadlulisele ukuthi into ebengifisa angifisa ukuthi sidle isono sokusolana ukuthi bengisole ukuthi ngihambe ngavalelisile nami ngiyisole noma sengila ekhaya ukuthi ngihambe ngenzile kahle emuva.
bazalwane ngihambe ngenze kahle emuva siyaxhumana abonakale lutho kodwa uunderstanda ubizo lukababa uNkulunkulu ukuthi ubaba uNkulunkulu usengikhiphile lapha yana wangiletha entabeni uJesu Kristu inkosi yethu.